Miaka itatu mihituku niguo atungatiri atatu a kanitha wa Anglican diocese ya Nyeri mahamurithirio kanitha-ini thutha wa kwirikana nimekuruhanagia na mitugo ya kuonana kimwiri na hura umwe. Atatu aya aria nio mutungatiri John Gashau, Paul Warowe na maina maigwa marugamitio wira ni Bishop wa Nyeri Joseph Kaguda, iturere riateneirio ni Jaji Byron Ngaya uria wathanire macokio wira-ini wa utungata akiwa gutiari na wira muiganu wa kurugamia kihoto kia mahitia maria mekuagirwo. This is the day. Uduria utumire Mutongoria wa kanitha wa Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit wikinyia mwena ucio akiuga nimegutiia watho wa igoti gutigira atungatiri acio ni macoko utungata-ini. Kama ile kesi ambayo ilikuwa imesemwa juu yao itabainika kuwa haikuwa kweli, hatuna shida ya kufanya kazi na wao. No Ole Sapit augite matiguthing'iriria arumiriri gutungatirwo ni ahunjia acio thutha wa arumiriri a kanitha iria matungataga kurega moe wabici muthenya wa Juma kiumia kihituku. Lakini ikija kubainika ya kwamba walifanya kinyume na mafundisho ya Biblia, basi hatuna budi kusema hatungependa kufanya kazi na yeyote ambayo hana maadili ya Kikristo. Ole Sapit akiuria muige ndugakiragirira maundu matagireire marahandika thiini wa makanitha. This is the day, a great day for na uwezo ya kushinda. Atungatiri aya nimegukorwo makiamukira ciringi milioni 3.8 iria igoti riathanire makorwo makirihwo. Ngiribotera Kameme TV ritora kone Nungari wa Kamau. This is the